Now asengichaze nako umuntu wathi uyambuka wambona ngathi uhlafuna inja ungamkhethi lo muntu akakhethwa. Now ngithi awukhuluma ngebantu ababili noma ngenhlobo letimbili tebantu le ndawo iyala ngicelisise eMaswatini ukuthi Maswati ningabakhethi labantu laba ningabamekise eParliament. Umuntu wekucala le ndawo ukhuluma ngaye ikakhulu laba labasefika labasaya kuqala eParliament. Wothi na uthi uyambuka lo muntu na uthi ubuka lesithombe sakhe ungambukisisi umthi nje nganya noma umthi lapha lati ngesikhathi usamthi lapha lati lesithombe sekuqala lesitawakhe la kuwe ngalo muntu bamba sona wathi umthi nganya uyambuka wambona ngathi uhlafuna inja ungamkhethi lo muntu loyo kusho kona ukuthi inhlitiyo yakhe yimbi ingako le revelation ivet umuntu lo hlafuna inja kuyavakala ngoba phela i-revelation leyo ngila ubona khona imfihlo ngemuntu. Listen, now that uyambuka lo muntu mawuthi udibana nebuso bakhe umkhanze ungathi uswaqile ngathi yinje ikhotha litshe vele uphume kuye ungamdwebi akadwetshwa lo muntu loyo ungamdwebi ungamdwebi mase kufika isikhathi sekudwebana ema-secondary vele ukhweshe kuye lo muntu loyo noma ke nakatathi noma ngawe uyasmile wamthi nganya ngalamehlo wambona ngathi ukubuka ngemehlo enyokinya umuntu lobukana ngemehlo enyokinya akakhethwa luphawu lokuthi uStasa akafika eParliament anijikele bese uyaguquka ndabe batheni yingayinga angabasanaka lokuthi umbone akubuka ngemehlo enyokinya sembulo selikusasa lalo muntu ukuthi ungumuntu lonemehlo enyokinya ungamkhethi ke lo muntu loyo umuntu ufuna uthi na uthi uyambuka umkhanzo uyashayina ubone leli Parliament liyacwebetela la kuye mdwebe ke loyo nguye ke sibili lotakusebenzela wathi uyambuka nje wabona lesithombe sakhe siyaqwatimula noma ngabe mubi ngekwendalo kodwa wabona lesithombe sakhe nje abamuhle aqwala kahle uthi uyabukisisa ubone ngathi ubona leli Parliament loyo ke vele wathi ukuthi i-material yeParliament ke leyo mkhethe ke lo muntu loyo kodwa lo tathi nawuthi uyambuka ubone lesithombe siyabaleka bese kuvela ngathi nje ukubuka ngemehlo enyokinya luphawu lokuthi loyo ungamkhethi leyo akasiyi material yaseParliament ke loyo akakhethwa lo muntu loyo kuyavakala. Wesibili ke umuntu engifuna ukukhuluma ngaye ngidawukhuluma nje kancane ngilaba lababuya lese babuya khona eParliament ungalokothi nekulokotha lapho ungabakhethi ngoba sebevele behlulekile bayile 5 years bafike behluleka akangene lobuyela lophuma eParliament akabuyele ngekuthi nanibeka imisebenzi yakhe etafuleni nibukisisa nonke niyavumelana lesi yena usebenzile akangene ngema merits akhe ukuthi cha nembala siyabona ukuthi usebenzile mbuyiseleni ke loyo kodwa laba labanye labathi thina basingene eParliament base bashintsha incingo base sebanibuka ngemehlo enyokinya abasanaki ungambuyiseli loyo noma ngachamuka nyalo sashushutha nyalo salengise emadlebe ungamnake ungambuyiseli loyo ungambuyiseli ningamdwebi nekumdweba loyo nakani laba labasefika khona sitawuqetha lokuthi ihulumende this ihulumende that ingafaki indadavu lapha ngafaki abantu lese bafailile ubese ucabanga ukuthi uzathola lokuhle kubo once a pirate always a pirate once a pirate always a pirate once a failure always a failure ihamba njalo lento ungambuyiseli umuntu loyifailure utawuchubeka nale spirit sakhe sekuba ifailure buka umuntu abuyele eParliament ngema merits akhe kuyavakala so ungabakhethi ke abantu abanje ngalayo buka nemuntu lokuthi nathi uyambuka ubone lobuso bakhe buyashayina buqwadi imlaleli eParliament mkhethe ke lo imaterial leParliament kodwa wambona ungathi uhlafuna inja phuma kuye igama lenkosi malibonga.